sabdi jurdoi Jesus mate disi asama lundiba sudeaka godok rohai dibani tu kolong rohaki mida sila di Golgatai pasang diriku tusi dapat surga perdagangan hati Dileai jolmai silangi Tuhani kabehua ondoi nanggodang dosaki alai sesadoi Diban muda na durus disi Diban itu kolong rohaki Mida silang di Golgatai Ku pasang diriku tusi Dobak surga perdagangan hati Marete desuraka isma betangnya bolo matu kadai sakoman no sada opurejade Iya carata. Kemarin di mana di permusik kami kemarin di tanah 220. Tubanu lagi cang dapat dana nanti yang dihalu ke toko tulus badisi. Aku dison mau bau baru sudah sosadi anak kere di tanah om. Tubanu lagi canggih seta bereng be molongot managoti nang bodari be. Olo tokong martangnya kau gugu ia naing maruli holi Jesusi. Tabau dubi barwata martang yang mahida
di bata Jehovah sinugog jala si Pangulo kami. Puji-pujian pardongan hamalan Tuhan pasaran namin Tuhan. Ala takas Tuhan di pangiring muli-muli namin. Ala ni Tuhan. Tuhan pasotan namin dia keton dinami Tuhan. Asal ya no muri kami Tuhan ay pasun gogo ng gansiyong inur. Tuhan takas dari boto. Iman ang jumulo. Sa daina na huhulong kami. Sabtongan ni Huyay. Sabtongan ni Kilwargaon. Ala ni Tuhan. Tuhoro pa sa itong naming inahan namin ang Tuhan. Asa ay mo Tuhan. Tuinganan na pinaradimi. Di siya mo. Di sulgo hasonangan ni. Kami Tuhan. Sa paparan niyo po namin ito ang pangurian. Doa kami na magdunga sa ulaw. Na magdunga tubo. Tuhoro pa sa kami Tuhan. Keluarga besar. Paparan niyo po pulo. Tarlumuwi ba? Tu paparan ni ina. Na huhulungi hamyon. Asa di bulian ni ina namin Tuhan. Leo na mo pangapulon. Tuya kaya nakon na Tuhan. Lumoy Tuhan. Ano sada na iguro namin Tuhan na sa mata sa kota gabi. Patulo ma Tuhan sirokat ito di pulian ni ina na huwalong iwan yun. At sa totong Tuhan martabata palas ni Rasida. Mandala ni ulo na sida. Lumoy. Pasapton hadiron na Tuhan. Paso-paso Tuhan na nilutangan na pikiran na sida Tuhan. Manang di dia Tuhan. Keluarga besar. Paparan na pupulo na tinggal di tanah perserahan ng ito na pasok ito. Tuho mau pasat kami Tuhan. Lumoy Tuhan dulon na ni marsugot. Diari marsugot ma Tuhan. Husak kabirohan namin Tuhan. Pasayon namin. Ari-ari ni ina na wahulong ihamyon. Las marsugot Tuhan. Pataron nami tuinganan paridan persatong kinani nas tongtong na Tuhan mangigot Tuhan hobar Tuhan at hapatahon nami naso maralo tulomon ni roham jong-jongin ulaw ni Tuhan asa ringgan Tuhan marture dia kahami sa loob na naniotang na hasutupulon na marhabaranggi buru nami dong asahutan nami lumuoy matuan hula-hula nami totong matuhan dami no holong nasa kuy matuhan biyan tibagasan kami asa tarulaw kami Tuhan ulaw ni bebi pasu-pasu di kami tau hasangapong mariho Tuhan lihan ari na tiur asa tiur sanang suharibu-ribu kat Tuhan ulaw ni mardalan mulai sa namamuka rodi na paujukon ala ito ha di atas di salu Panginoon nami jumulura si mahami Tuhan sa doon sa pangalasyon nami asa tamahami Tuhan hasatan ni pasupasuk taban ng sinalo nami asima roham di kami Tuhan jalo matang yang Panginoon namion marhite na mo Tuhan Yesus Kristus samar tangyang Tuho mole ate madiho Tuhan amen perjulu mga Tuhata siap buru nami upasatay ma amen luluan nasari matua jumulu dohonon malati tamata na martua di bata tong dilihon di kita ay pason buhay marpungo pado-pado pakai natulangon molosongon iba sa diri gurang dupirahamu urang takas manandaan auma anak ni dapurmu datu persagungan upuyeta jadi naking nahuberek do rame-rame lison bah ngabarujuk karon at tulami boroha awian sering do tuson pacontong do dan tulangon jadi saya dulu minum pribadi baik boloro tuson jadi dihamupe saluhuna pinaparin at tulangon mahitetang yang do nang donon nami asa tugian dilehon ketang yulo kay pason do seru na ang kasinangkat ni rohana
nang berhite angka hata na uli hata tugar-tugar na pinasa ni saluk na marhulong roha rumuwi ma tiap kahula-hula hulatan saya di sahabat abad tadi batama itu hamu saya jumpang nasilahan dapok na diluat na 17 tahun asa di bawah menompe sa tantong di rahmat Tuhan mahita yang go pagiduat tanian ang giyak ba gancang kubur ni dan tulago alai dang ala roha dang ala na pagiduat ta sa guru romo wihone Tuhan do menentukan asa musua-sua na taidi lomo roha ta tikiposo ta buat tumba-tumba ta buat soni do nang Tuhani dihita sa luhur so marebe ikotiki somonumpa panganak di Tuhan inatulakon lagi apa saat ibana Tuhan raja namotok saat koni salilit di delingna nang hamupe selalu na angka pinoperda kaparidak kujumolo jadi berita bagabi kebundal hus kedua aribudo gabi tok kamu mars baru ang ginamit para ni opusingal sa naman na di mo nakasugit do na di tarong kasrahan o para ni tulong ami di parlaw ni ina na tahulog yaon doho do hami marhabo di roha dalam turun do hami berduka cita set daging lot bulan yang nang malilit ng gabi umur ni ina tahulog yaon dari segala juga umur dari setor propar asa adong lupe boy marhai pason padimun-dimun enakon pas-pas bagai dia di mata kota di tomato di keluarga sida alai sakak di dalam badi di mana ni do nang dalammu dalaku ini jadi nang ido umur nang nibiduhul itu hatta tu ina tawalong yaon berkami takas nang nasibuk kamu marubat medis di serana alai iman atau tudiwur tak ketabat jelma tak kekurangan jelma jadi di sude peparan ni ina namion jalan nami buru nami mau pura nami saluna tong matuhan na mga ramoti jalan sigat jamumur jalan nabi suk majulun naron jalan hukma di pasu-pasu Tuhan diakan naso tubun anak di Tuhan ma tubun anak dari semaranak berburu diakan naso marasotan di batu Tuhan ma rekap na sigat jamumur dengan nagabi tulur naron marhide-hide tangyang nami jadi di undangan mula nasorsa dobe tu ulang persugot Tuhan ma pataruhon dron di bagahi pason dol asiroha ui pajuk pangdohi jelut na lungubi Tuhan muna o na hasil nami jadi songon dalam mengapuli Tuhan muna siap kami oparan opujumallah songon na nino ni parhala dui doro nami di mana tersura di besok mentulu bulu itu ayat 5 menengah sikirang buah Pasa mendalam mutu jauh ba jala bosi ibana asa ibana na patureon ima sokon hata Abraham se kami atau tabelon jala don namu se pasa asa itang naruberisma tumpun na sumorok diduluk di Purbarua buan anak baris kap kelengan kelek keseluna berburu dengan namanya tong totok sahur matua asa balgawat yang nirupa balgat yang nisoko bunga gabe jala sari matua ina kaulog yun seong gabe media kapaparan na akana poso jala tapunan si bagating ma di atas na pagiringan oros mani hapun na wakara di salud na tinunod ayo kami takas jala jagar do hamu masih pagiringan si pulan nanga asa saat di Zulu mah satu botian di 3 ras toh mayatong dirotong di bulan asimat tong rohani Tuhan manggil tang yang nami leleng mayatong mangulu dalam ras dalam hutma di pasu-pasu Tuhan mulai lima di wata luluan saribatua dihamu damang dayanang aku anggi lai iboto Guru nami turut beri nami sima poparan ni Tuan Pangarian
adong ditato. Kami keluarga ni Opupulu saluna mandok maulate dua muna damang daina siala diberi kami do retamuna dung sahat pakai ni akangona tuari ina mau bereng retamuna di humalo apu dia mudo dilihat kamudo gugu muna dilihat kamudo waktu muna nargai lao mamereng akang namion. Jadi omolate media muna saluna Panginoon namin tumarsugot imanala basidong ari-ari ni akangon nagkarulaw namin yon amang inang dasulun na ita tuamudo pasaton namin ulaw non amudo matungani hami asabuhi dengkas suot ulaton dengkan tataro nakangon tuinanan karsatok dinakarpudi tutat kalubas ito so mani mahira hata maulate sa kami siya kumparan ni Opupulu maulate manihita sa luna oras musik kami dongani hamu jo hami amang asa maret dehitan nomor 270 Luja awo Tuhan di si ulu balang hari Pajupang rakno tho di surgoi nang bumi buau pajupang rakno tho di surgoi mengabot mata nyari dam jonok nang ajalhi mengabot mata Luja awo Tuhan radima bani anak yung Luja awo Tuhan radima bani anak yung Nape na itamadok kangyang hatupantay Alaya manami na di menwajib Saya pinabadiya magwarang saya Roma Rajawam, saya Sauk Malum Roham di bertemu Sogun dan di berwijab. Leon Padihami sadarion hamuluan siapare, sesa barusanami di busanami, di dosa di momen nomor dosa Tuhan. Unak kami tugi untuk pangutuna, dua bahami siapanaru, ai orang Tuhan Rajawam, dot kalagu, roh di hasan akun saleleng nilelemna. Amin. Asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Doa tolong ni rohani amata. Doa pasaoran ni tut di perbadia man namat dongan hita sadarion rodi saliling nililingna. Amin. Kami untuk kami keluarga besar sehat. Tetapi kami siang hula-hulamu warga Lubis sekaligus penghuni Lubis adong di pasar Siborong-Borongon songon ketini untuk nami untuk namion musafun namion tinong kustang naing nabadu-badu itu ngani bereso jadi pelosong maham stokin apa cara adalah membahan polio muna sudi keluarga terlumubi di Berenami di sana deh jadi Marite Mahita kami Marite Mahita siang nomor 305 Tolu Pitu di surgo hasanamani inganan dan menggani di surgo hasanamani
Dewata Jehovah amanami na di badua gijang sito palangit tuh tanong. Totong na Tuhan adok oleh hati kami dua dupamu ya bala dikion maulo pe Tuhan di bagasan arsak miroha kami selalu terlumubi keluarga besar siahan ang dari nami di so. Sa natutong dugoy di ba sa pakoko kami di baga sa tikyon na masihahulungan tinaro kami mamereng makini wado nami di so prisirogit takbo tinaong jumulo ro manoboto yang katiki na salve. Kasudina ile Tuhan ulan asin rohamnui. Nananima Jehovah Dewata manami kuloro hamin waing siatungan na sa punguan ni lubis boru beri bebere manukol-dukoli rohan ang pikiran di sudi keluarga. Tinamahiu rohan ang pikiran na sila ni Tuhan alani persirangan di daging. Sian mudar, sian holong, namar na tua-tua, tentu maras dalam marsak rohan na sida ni Tuhan. Malanima, mangidu mangelik mahami dalupamu. Sudi keluarga, terlumubi di baranami di so, tininggal hon ni inanamyon, ibutunamyon. Lehon gugu, masabaron, ikuatan, na siya ko, ang adobe, sudi ka namasa, naong pinasongko ko mo, sudi keluarga. Kadang, di baik ko, nasubuy tuhon na sida si taonom. Kanima Tuhan posrohan namin, tontip porbadia na manghibur rohan ang pikiran na sida. Asa tumibu tarapol na sida Tuhan, siya nagka sa taon namasa titikyo ng keluarga. Posrohan namin Tuhan, pinarohay manukul rohan na sida, sa loko kong may rohan ang pikiran na sida. Asa tuktok Tuhan sa alat na borsea, alat Kristen. Unang sega bimagulupong rohan na sida sa taon ni alay sa tong pasigan tutuho. Alang adong naboy pangaluan-luan namin, tolma manusia na ditanono. Olat tuhodo ali Tuhan. Alam niya ali Tuhan, tong dongani sudi keluarga. Sa tong ibagasan ahipaso. So nang niroba, ngalaho matuliso. Pawarhaton ibuto namyon sa daina siya tungan ibagason ng nyalap. Tugal-diga Tuhan pawarhatan nami pinganan paradianan para sa kinani Boma pasahan tabi patiw orang irohan ang pikiran di sudi keluarga asa marami sonang nila tulus kwartuaw ni nanamyon pakaliki na negro. Lani Tuhan, di bagas ang Panginoon, kinang masaur kami, masya hulungan sa ihoma na pasaw to. Pardusa do kami Tuhan, beti doho, rasi harusnya nasa halusan namin. Tumadong, takta, tiking ulo ni Utanamyon, kami sama kami na pumuan sa ihoma Tuhan. Na mga pulis di kesalahan namin nasabuhay Tuhan namin mangido majalo siya asimiro kami dalam matangi ang Panginoon namin mariti Jesus Tuhan namin amen pasatay matuwa Sopo kami Puru Hela Soni Puru nami nasusohok dobe Muhabay doon nung maharwa im umur dia kamu saya dilukuin tama kamu tujuannya itu kita nyarong kamu nana diringgal hona
Saya dari mahamu, tiup pikiranmu, saat mersawat lau berdua ni akamon, diri Tuhan tamahamu, dia masa dari roha diamu, asal rabutamu, nabi nabiro di rohamu, songoni akan dari raja, mulai dinamate akamon saat mersawat, saya takut kamu may tupator muna, saya si gajamu mahamu tujulannya, sadaro hamu, lau padiuhon masawat basahe sarili akamon batuk soni pianggi hera dokter baru hatanami imasian humuan bari bani akamon balas malu hari berata las malu kita pabutima tebai aka belum ma Masari matu berculo ketemu hilangan dokumen itu tuh kita pernikahan basai ala asi do tolong ni rohana do pena dili hondo di hitai masuk baju kita di bagas nomor 2 ikma padu badu eda lapar cu nakit nunga di baju do kadungan omahami pungot ni Luis Borumeri na adu isi borong-borong na paduduhan na turut berduka cita do habis na sada kehilangan anggota siap umani. Jala Kriston malas humasaha Tuhamu na keluarga siahaan nang soniak ka diberinan atas nama keluarga opung lawan Lubis. Sudah berdoa lagi menyampaikan na turut berduka cita do di peninggalnya edawan alana mulo siap keluarga hukum lawan naur judo era mula kasulau nariko akanan huta iselani ini mulai formasi itu persuburan mengasahat baik kami Pak Aronia lagi mersubur aman kamu akan berita dia mana berina hina tolu berkah berina somor dia dola pabena puna dola on masa peliling saya alai seturu berkami tinggal duri bekam setiap adu mana pertanyaan di Buman Lubis maka mula ditanya masuk onan selalu didoakan dok asal tuh hidup rohani yang panjang umur lainnya alai hidup Tuhan tadu rencana bukan rencana nggak lebih sayang di Tuhan Tuhan lainnya enggak ade sudi muni tidun nami Tuhan murat hamuna tulu nang kado aka berenang au imol mi edo macam udah grupo dan au nadingkan Tuhan muna imasi imotor muna imasi bio kon berenang enggak dan lumumi bari berenang misem dan molo baju pe baru eda on molo rohi betusi aha mamersona imaida nang manyang tusur dia penguluku nang manyang berhasomotan beremcek udanin katanya ko nida alai dagi harwa lagi kondo ikon jun molulawi man os maram nenanda turo masiroka tun di pudian ni eda mati nanda ate nang soni matutong di hamuna baunahan hamuna nang sudia kaida hamuna ma aman ino nagkaberin natin purpose ni roha rohamu haagit daw sobrang alakon tamanga kaida hamuna ma aman ado ina ni alakon magsumri na kaida ko parang kamu tiro-tiro yang nasida pala kamu dak marama dak marin alung ruhamu na nagabi amad o ina daidada ang bao jadi langsung liben na pende hata siya na Tuhan teman ang masuk ni Tuhan margogo man terlumumi maka di berikor si tahun untuk akasilas di rohama 7 luar diario nak tu hari bersuhut pena asi maruhani Tuhan kita tiur ma ari asabui dengan merdalan
pulau abatahan jadi sumuni mama usahanya apa mulai 440 sia Logo nomor 300 Saya solhot tu silami Yesus ing anakku Masukot sa hataw i-ende ono. Di duluan na Sariman Dua di Hamuna sa luhod na nainang puro namin keluarga besar Siahaan kalimuwi ma di ho ito dere natulu tubo ni enak ko ni Muto Namion ami siyan punguan dubis guru beri beberan no borongon merasa kehilangan dalam turut berduka cita yang sedalam-dalamnya di Nong Perjolo Borhat Muto Namion menabot Tuhan di Hamuna saluhutna saya namin Muto Nami lalu berenang so betul Mulut apa hutihut sejarah persaitan niton atung liling hati dalam atung dabu bihamu dalam ngurus Muto Namion dalam ibu kamu be tu dia bukti ni kolong namarnya tuai satu songgok sahid tu Opuni sirobitang Borgon Tongdo Diboto Taboto Tuhan hubungan karena sama itu anak itu tuh satu hubungan hubungan ini pertanyaan ini yang kia tupui lalu tupui busah ini Opuni sirobitang Borgon Alay maharo alay. Ito, kare. Matari jamu pat. Kire ko na. Jamu pat peg. Kartong na lima maray. Pastor sumo. Miring si Robita. Nagulungan mo yung karoon. Ito kanina rin. Ito po. Kung masih jamu no kurai to lang nga mo tigyo may alang tayo jadi gare disude usaham sarilingon na mga papa tudia umakmon ay kowe samuna do takkan yon lain namun sudah suci keluarga nih relakanlah tulusman
babulus maroham sudah keluarga agar baik biar di debata memelu pisahin nai memelu pisahin nai nangalong be si urso anong buwe si urso buwe datang na urso ako sa lilingo talaho mabuat dudia omakmon baruben Raima usaha karena holong meroha dinamar na tuwe-tuwe ba sonari na selesai wisudi tugas ni ibana di Mortibion tirohon nami di hamu lumawi di barek kuna tuh bison martang yang mau Tuhan dalam mapangurupio sa debata sapui di perdalanan minggu muna keluarga muna kung dapat kelas itu terlumubi di sebulan ni magalibaw ate bereda martangi aku Tuhan asa aha pinangido ni Roham aha na pinasita ni Roham na terportik ko memang takbo to mang natukos parang lembreh udah matoko kaya dalam waktu dekat alay may hari ito lagi ko berikut yung ngobe parsokolom jangan sedih ya arong do bebata naman nari humuno dang na padukarkat sidang ulo din bere jadi memang ini merencanain Tuhan yang terbaik di keluarga muna kalau pilihan minggu Roham di Roham tak sudah deh kalau marsahib sa situng nga ang marlapatan din nagpusubui rohop tu pesta sa sekali alayon nangalong jadi ala nima beresa garma kay tortulis masak kamu tujuan narion juga tulis debata orang telok ke waktu saya betulis Tuhan ma pakadiki nanang roh ang diho bere ay pagitang cara khusus maing oma ina oma ama di anggim na dua di tongani bagaso alayang go di tongani keluarga adong do udang no nakalay namin luto namin nanti Osroham pasun ni Tuhan jala nazaran ni Tuhan do no nakalay namin nalaho mangaraduti hamu ujing timukam dang namatian nama dang namatian ina hamu tong aladong do di son ahang kini bapak do kumate kereda Osrohan nami God kedoron namin doon sa pungwani nga di mulai ho ito tujuh pasang ito ni Tuton pun sirutang buron udutima tayo lang karena udutima bugat ni kumakmo di pungwani jadi ngolope online acara nami mana tahu mungkin tersugut tengah dongpe acara na uwis pasal nami ada mulai tu ngadokpe bading gamay tiap ke angkara dasar na tatutuon setus nerohat tadi pumatay ba di bunga lima non to tapasi dan karena di mana uwis irong nami terbatikon di batama na patuluson ulat tutuar sugut di batama na mas-masu kita saluhna butima Tuntun di bungata terlumubi mola de dia mata dengan basai ala dilihat dobe di kita hari pasal terlumubi dia mau dihamu saluhna opung tulang nak tulang lai nang bau semoli nang pariban nila nasahatamu tugagas namion madulu kami lima inong bastang dahinang akan nami
apala ditikyon rohamu tutu madulu hami manukul hami keluarga besar Opusingal terlumubi keluarga besar peparan ni dahang opuru bintangong tidak kamu boda natur tuhami saluhutna anggiat matong martinangi amata dibata di pasal suli hatai tuhami voi hula hami akaboda nunai daktar balas hami dengan dibasa muna opung saya Tuhan dibata mabalsoni Tuhanmu masyarakat semuning nang dari sogot arupiat rohanami opung tulang na tulang lain do inang bau do pariwan ni batay saluna keluarga besar lubis buru bere do ibebere na adong di utatas borong-borongon asato dulu hamu hami sukut lek kamu tong akaboda na turi do pasu-pasu na siap Tuhani asalam tang hami manaon akasih tanon nami nahui lahami apal tikyon so lima hatasan kami monontung pe mulak hamonon opung tulang na tulang lain do inang bau do saluh na pariban liba manilho kami hipas mahamuan non di dalam pajupang dohot keluarga ta saluh na di bagasan las niroha so ni pe hami nama nurucon acara di son tetong ma di ramoti Tuhan imarah atas kami tabah buham di nama teh melate alam bersyukur do patabot tanah itu dalam bersyukur do pakaian adat pakai bulan-bulan nama pengetu antara nabi dalam lagu itu sodung adong akurangi di bulan teh bersyukur hami sian asyukur mangido kanuturo cakam sungguh dia anggaran manang na sungguh dia sikatin nama sa na di patu pahamu sangat terlihat kami patu pahun perlu syukuran nami hamu ale manang nandok ya no boy mai tamak kata asal foto kami patu pahun sungguh dia nama sa di bungat teh dia ang idolimuna puta barat ngabur kami jamu luma penutan itu ingat tu rumah-rumahan nasukin kali tangan na hata mopo ima buah nabi Tuhan nasaduna melihat Ikon Yesus dorong aku sahalaku liludo Ikon Yesus dorong aku sahalaku liludo Tapon Yesus boy au monang talu musui naro Tapon Yesus boy au monang talu musui naro Dan mabiar audisi Tuhan Yesus dongaki saya iutonoku Yesus olo aku namai Kami Tuhan masih pasah orang dami mengunjungi sebuah beri pasahan terpanugarion sudah keluarga nama si tahunon nama sak di bawah dibion karena ini Tuhan Jehovah di mata manami pasah ma apul-apul na sumurung na siya kui sudah keluarga satu mil terapul dalam isarohan asila di Tuhan dalam hiras saya nak kasih tahu nama songkot itu matongan di keluarga pasrohan namin Tuhan suti keluarga na suaroro benuaing pingananon o matotong na pataruhon bagasan na hipaso na usahan di sana ni Tuhan totong ma tim tadi porbadia
menurangi rohan ng pikiran na sida. Asa mo marsugod pataruhon na tuwan na sida so patong di bagasat turangi rohan ng pikiran dari di bagasat dami ito sa nang rohan. So dia kau dengan naro mangguhigukon ni pertuaw ni ito namin isong sa ilang medisina kaharing kaso tuhod kas ni rohan. Ani matuhan pasahan tayo matuho keluargaon di bagasan pangaramotiyong ramadok mahita tangiang ali aman namin. Ali aman namin na di berbagi jam saya benar bagi makuan saya Roma harajau saya saat malam Tuhan di bertemu semuanya di berbagi jam Leo matuhan setelah Tuhan bersetiap hari saya sama dosa nami sama panasa nami di dosa di doa nomor dosa Tuhan muna kami tugi untuk berwujud dua menghabiskan pangaku Ayahona punah rajau lo tak kubur roda sangat bersadari asini rohani Tuhan Yesus Kristus Tuhan kolong ni rohani Dewata Ama Tuhan parsal ni Todi Porbadia Mama Tuhan kita salumna amin kita harus cuma Dipertikeno rohami lau pasahaton turut berduka cita nami di perboting ni na tua-tuon ima inang nataholohi alani jok-jok kami noeng dison lau pasahaton sumugat dini adung nami di pertuan ni inang nataholonyon anggiat ma tuhatta na mangapuli roha daw pikiran di salud keluarga terlumu bima di yanakon di na tuan alani kalau semua jo di pakai kami tinggi salud kenamang lama ben acara singkat songon na batuduhon na turut kami berduka cita na perjuron non marende
martangia baru diduti mandang madok kata baru tangyang panutup adik jumulay tamarin Lucia Pulau 100 orang. Ina nahinol sohon mi. Saat masukena nahinol sohon mi. Tune mata Jehovah perbinggan basai. Jolma rohana donasa. Ay guru di ibadah dokana dota dan perita itu Kristus dohonton kepada Hupuji hubasang apami maho debata jahu amanami disudian asin tolong ni roham totong matungan iham roham ali Tuhan dina pajupang kami dohon keluargaon di tongan bagas nasidok iman atau kon Tuhan di bagasan hamot ni rohan do keluargaon ali Tuhan di siala parponding ni ina na hiloan nami sa tongan di keluargaon ali di bata jahu tuhodo hami ale hapurusan masa di tonga-tonga di perguluan nami oleh Tuhan tong roho oleh Tuhan na bakal salutna dia ka perguluan nami be ala dia oleh Tuhan masa time madaging doto di nami tuho asa ho oleh Tuhan na mga puliro hana pikiran ni salutna keluarga la tingkal honni inama Tuhan asa anggi atau Tuhan marpakirimu dasire Tuhan didengkan di basam dok dia kapas pasum tudikin namangi asa unang nirohon di bos sadawat asa niroha kami lilu pikiran di seluruh na keluarga terlumobi ma ianak konni na Tuhan Tuhan di son rohani tutuak ka di iboto nami seluruh nang ida nami akamargasihan rohani tutuak ka burununa dang na memudai hami itodo ida alay na rohani na turut berduka cita di pamoding ni eda opung sirabit tangon. Jadi dihamui anakon ni edaon, lima di anak nami do di parunain nang biasa. Nyon anggi kuno angin. Jadi siloron nami tu hamu olan songon. Itit tanakan ngani olan Marcos ni roha tu di batado hita. Alana penadenggan na siralingon nunga di bekamu be dinamangurus edaon. Jala saat dia kemampuanmu diri kamu alai nu masakap ni Tuhan di bagas at dikyon ikon na alakon na mayroon alani tapasahap na sa luhur na tribata ape na polso di rohata tapasahap na tribata asa di bata na mananganangag kita at kami merot po na nahuli na sililing ningululi daon ino na porlusi ingatong mo molo tugas ni edaon do di portibyon rumah saya be, jadi nang sonido dia anak kuno dia resmi menang bapak serobita, homa anakku amat dihalakon, kedua nain angin, kedua lima, yang hiku si Retno harus terus maruhamuna, dari kamu nang hikon, adik kamu berbapa maruha juga tuh, ada isonar yang hikon, dan arung BHP masuk ke pada oma. Alay hamu amana ro inana os do hakku yan fi hamu asa umak tedai mana na sumarama sumarina masugod di olororo ka estadina sengi mari batusua sa di bena jadi nang soni do di hamu kay woto nami si hado ere nami os do hanami ito ro ere nami dang namatian amo dang namatian ninaw na tulon at anak ko do ang ikon
Jala apa nako service yun. Dia ada kahata tang di halakon. Alay bos dong hak dito jala muda ro nakanakon. Asaboy mangihut tu elet pada datang na mangihut elet di eda selama di golunga. Dari kami mana unang bos kamu mandi royal ke anak namion. Asa tringben na umasugot. Unang teteon masuk marina. Rana bering halakon koso dope. Sebenarnya molo hubaya ko diriku awdi tinggal ho bapakku do omakku nang simedoku. Koso sikitu do halakon dang bos halakon dekat ke dia. Ale koso aku itu dihamulo akai nami. Di podong nei nang lubahamu ala nasolong be edero ito. Totoo man nasihati hamu hajde. Jala hamu pe anggi anakku. Olo hamu diajari yang kay doktor do irakon. Nang ala nasolong be na dua gawiru hamu binasida. Datong majalokan ni royo kamu do ka iwoto nami do ida nami. Asa gawi anak nasi hamu masugot. Anak si lo jajar. Na olo ajar kamu titilono damangda. Asa hasia hamu sayang dia kurikulum baru lang orang kapahok ko titilono periyomu. Ang gihatok loro ka nagikon, tulis masakan ganggi, so ngoni mahata sekat. Satawi diluluan Nasari Batua di hamuna napasangan kami udah nabi naksumanima yanak nabi dohot parmain do sudima keluarga songon nahono kami naking di haro nami di bahasa tikyo naturut doa kami berduka cita di parmonting ni Inangon dan nama muda kami kamang alai nama nunggu di hapor siam mengenai itu di bosani roha do pikir muna takas di binoto alai sidoron nami totong mata pasahat tu dia bata hampir nama asa di tengah-tengah ni keluarga tadi bagasan partik kilo jala takas do binoto songon dia perdelanan di persahitun di Inangon di tikinau sabui nung marulat loni di bawah kamu marubat di bawah kamu tudoluk tutaruan alai sakat tapi di hata itu hatta di poda saplonomi colma masakat dalam najahubar do dapat turun wakala tasaka bina selelekon angkiat marhai pason boy dupe gumancang umur ni nakon alai ido tikin nang dilihat debata ido pertikian nang dipukul debata di nangon di job sada ayat 21 di dokon Jehovah do bangaleh hossa Jehovah do mabuat sa pinuji maguar ni Jehovah dilihat debata do perjumpaan kata sampai berumur Inangon orang 25 tahun kurang lebih disangka perhatan yang kebutuhan asa songono panian asa jol mahasrotan panian baru nasiap budani alai dan ido ketuhatta odo tiki nanti pas hak debata lasino dan syodono nabi tuhamuna saluhna tarlemu bima tu anak niba dohot parmain naksong lima tuang giniba siretno sotung madile huanggi retno pos baroham dituhani mungkin adong do nadumengkan di pakirimonta pas atau di debata tu ho adik pe dan marsato marhasogota de bedi kingolu ni Inangon alani pagomos manti martangyan tu ramata las ido tong nang siyo dolor nami antia ma debata
na mangalehon na pasikop pun akalas ni roha tuhamuna tutik kinabagintong. Jadi alani maing kami Lawak domat kilalahon somon dia na bilikar mulai alay orang tu dibata alay mahal urusan hape lamasa molo di rajubir hatta si tahun nono alay itu na di baro debata tu kita noai matanya kita tu tadi bata angkiat tu dikira menguton di lewat debata akan adumingkan di salhuna yang aku nak pinopar ni inamon tutik kina menguton langsung ni pada orang nabi tu lain nabi posroh nabi kamu mengajar jariak anak nibon asabui tutik kina menguton kalai kainan boy sikok ya ka nasi nakaban ni yang kaya tuniba doon permain nang aginiba be tutik kinabangiwa ang binangon lunga diay dala di joy bana tinganan nabi pinabaga-bagahon ni tuhatta iba di surgo hasonan gani jala lunga sonan be inahon jala postoro hanami ihamuna anak nami kalau mau bima di hawa amaris mina, terus rohamuna, dohot akka tidur muna, terlalu mubi, toka bapak tua, bapak uda, pasangan tamu, beda pilih kiramuna, terlalu mubi ma, sudah pasti dukon. Hari-hari ni inangon tori masuk agiat made bata nama cungcungi tidur akan dia tiur di padau akan batabat asasi kop sudi di ulau pertuat ni inangon tori masuk tuhat nama tutong nama cungcungi tuhat nama tutong nama ngapuli rohana pikiran di saluna keluarga dari nami guru nami saluna ima sima dua buru marga udagaw to matutu hamu somu sima dubur di kami rohamu mana potok kami rohamu mana kulukoli rohanami siala di parmeding ni ina nami nambus tam digagas siang dia matutu atau tarapun rohanami terlumi ba sudah peparannya kamu atau matarapun asabuna sudah marlas derwa tujulano sone do murena kiman saya malu matutu tako sero kami to tinibu nami sirekno asapun lasrohani buru nami jadi sohani lau so kutu lau sasumaron nami tuamu lain nami simatoni buru roma muso asarong rohan nami lau makubasi mulau tai asa dinggan secara buli oleh adema kita. Kolom na do mangondion ho Tuhan menjaga ho. Sapeho saya ramotan nahu Tuhan menjagamu. Ali di bata jahuba amanami dan di bano gijang
totong puji hupasanga pahami ho ali Tuhan debata manami di sudina asino tolong keroham totong ngabanga sok kami bui kami Tuhan marhai pasor sahatu tiban Tuhan nang di perpungan nami di pasar Tuhan iba ali Tuhan di parsalimaton di ina na walau kami takas di botoh ali Tuhan salhubna sakap ni keluarga oleh Tuhan alani berbagi doa kami Tuhan itu anda bertahan nami asa hormat Tuhan nama cungcungi roh atau pikiran di salhubna keluarga Tuhan dan tinggal wani ina namion asa totongan Tuhan berpakri mondasida tu tikina mangiut di sikop ni akapas-pasum ya kala si roha tu tonga-tonga ni kilaton ali di batas zahoba manami totong mengirohami turbambil Tuhan tu hari masuk Tuhan disakabi keluarga Tuhan lau pasai hari-hari ni ina nawalong ngalon Tuhan Tuhan mengirohami turbami asa hormat Tuhan nambacungjongi salhut akka situan natorok asa totongan Tuhan di bagasan lasiroha di bagasan dame lawan di bagasan nitiur di pikiran totong mardalat lo dengan ulaun pertua ni ina nahulang Tuhan kari masuk ada di batas jauh menami sakap nami Tuhan ada tu horo kami para purusan di seluruh keluarga na tinggal honi ina nama Tuhan homa totongan Tuhan na mga lehon pos ni roha di nasida asa tutik kinabayhan Tuhan di bagasa pos ni roha na sila marpat kripon yak kapasupasum na nagsipasatong mututongan ni keluarga Tuhan selalu na keluarga oleh Tuhan totong bahwa Tuhan na mengajar na sila Tuhan asa totong di bagasa dos ni roha na sida totongan Tuhan lau menguruti kau na sila tutik na magiwan Tuhan dia kasih ribuan na sila Tuhan mau mana pasok oleh Tuhan asa totongan Tuhan pasik kobomu pasuk-pasuk hagamion nang akapasuk-pasuk dia ka ulaw na sila na maragami totongan to pasatomu tu pinopor ni ina na walang mututik na magiwan ada di batas jauh manami di anak kon ni na tutulong na Tuhan totong na Tuhan na Tuhan berbagi doa kami naso harus sikop na bebaraso ko tan ni Tuhan o man na Tuhan napasikop man Tuhan lehonom mo rokam ni todi di anak kon ni di buru ni ina na walang na Tuhan asa totongan na Tuhan gue sikop pasuk-pasuk ya Tuhan jak kala sirwana sida sirmonda sida tutik na manggihut jala postor rohana Tuhan pasuk-pasuk totong dari tangan nasilan Tuhan di nama ngulan nasil Tuhan leroman Tuhan gabinan nula di nama paparan Tuhan leroman kasih doa pinahan nang akulan nama raga Tuhan patong rombo tu pinang parni dan Tuhan asini rohan tata Yesus Kristus dohot horong ni rohan di mata ama dohot parsauran di topi parbajima nama ngapuli nama masuk itu sahat rohi salin amin. Mula tumarong na maratsara, anok betaudutin teh kamang kainang, ala nang aware kami ngaraw di sinyon, dongan nami pagbugas, itu roha sarong gugut da, itu nomor dokbu marah kita kamang kainang ate. Jadi sama ini nggak ada ustahi. Oh di kita saluhuna.